Balara pipin kopor, yang voice of the people party ini kenti ke bangta pai ba, ngin peni pai ba, ngin peni preng jongpi, ong how arpo arpo ka VPP kan sensyar ka jela ka tengah ka topi. Balara ka longkum ta pai ba, ngilala ban pek lupa, nadu mentau usnem, nadu mentau usnem ngilala ban pek. Ka sorkar ka kumnu kan wan, how arpo pra, ngin piksong upra, ngin piksong upra mentau po district council, ngin pek ke ka upra unle. Tang hang tei hapo district council pai ba ka baning kong la do pra wan ka bor ban form ya ka isi ha ka kasil autonomous district council bar ka jendil autonomous district council pai ba upra unai ban pe ya ka bamsap bampong ka bacur ka badan po district council oh ya ka ni pai ba ya ka ni mdai ba ong mga una mar kendang giwe gimanong oh snow hop VVP unang tang ban kedau kti ban keno ya giwe kam dei ka VVP hiyo imut hiru ban keren ya kata ini sokmen lapin scam ya ka dikren ka tungi da ka CAG pata ka Controller Auditor General of India kata ka mangiong ka AG office ka badan marsenda ba ka DC office pata kai katu kadai ka constitutional body ndai basna ka sarkar ndai basna manu katu kadai bala penbidan ti nadu basna Constitution of India bagay ka constitutional body bagay ka kamram ka juga galong banpet baka pisa pada kapisa ka dong pada hapa kami kapisa ka dong pada kapet badai bandong ka ban penteri kam hok yo tong pisa ka dong pada baka CED pada hapa kapet ya ka pisa bagay ka kontri kam kalap ya ka bamsap bampong ka bajur ka badan pot district council baka ne ka CED kala likely report ka report ka peningkong ki MDC kemla ban ai jingken ye ki po lak ka bala ai ling ban ki ban pinpoi su pai pa ban ba kemla ban ai jingken ong la so thu sanu ka let kita pisang la so thu sanu ka let bat sanu ka ja ban kabar ka report jong ka CG kolong ba ka CG kolong ban ka manueng ka martor ya kita ki prabu ar la ne prabu lain pai ba ki bala tumbian apo district council namar hadu menta mene pai ba district council kamdam ya kita pulsi tungkam dan ke recruitment policy balas tumbian balas long MDC mga kabut ngantung ya galok kabamdam kam ngatung ya kikuon ngatung ya kiperlok ngatung ya kita kipa ngasojan mga pai ba kata kai ka bajang hangte po district council mereka bibi kong lalu pai ba open kop angi ka bor ngin wanra ya ka pulsi tungkam tungjam pai ba habasyan hakahok hakasot ubari bariyo unyo pai ba kata kali voice of the people party on bakatan baka bakam sosi kali report ke balai baka CEG kalaan ke report ke balai pai ba kata ka pisah kepada ki pau klur ke balami na pot district council lingba UCM lingba ki EM balingba kita ki MDC pai ba kalami ke pisah lagi pau klur baka ni ke pisah kelayak sakti dong ki kontraktor kelayak kita ke subkontraktor badia kata ka pisa lamang bantai ka building hang Depok Kasil Autonomous District Council badia kata pisa lamang bantai ru ia kata ka resort jong ka district council ka badan hapo upur usam jong ka mulai konstituensi kadan hangti hapo lentirim lani ka bangiong kata ka jingking kolong pada ka resort jong ka district council ka pisa de ki poklur lamang bar ka pisa kalami berkontraktor loyo usap kontraktor lo pentrai ya ka kampai ba hangti po jingking kolong hadian balami ka RTI po ki code reward hadian balami ka report ngada lagi dong cepat ngalalit banpet ya kata ka jingtai ka pisa ka dari poklur ngalalit banpet adu bampong ka don apo district council on ngalapoi pai ba koi ya kendet ban UI bar ngait kambun na pleng jong pi pilapoi bat piru tin kendet badagi poklur la the hangtai ya po jingking kalong balapet ya kita jingtai om iya hak kendiat ru kamla ban pendet bangan ong luparu kinomla hiru ban pendet kata kali bamsap bampong kabajur po district council I love you pra hari kenti ke banta upra onrung po district council upra onpe upra onweng ya ka bamsap bampong bat onwanra e ka sensyar kadar hapo ka district council barun pendekam hok
yang kata ke board yang kata ke ikhtiar kumbala bencet ke district council lingba ke constitution of India ban ngamar tudian pai ba pinai ke jingkisan ke berat ba yang voice of the people party ban ngaswa lu banora mat jongpi ni por ke pemerintah ken mau ke MDA government nak kata jong ke MDA pai ba ke thong ke toka kalong ban target dei ya ke nongkrem konsensi bat ya ke mulai konsensi ngong Badai tang apa nongkrem bad mulai konsensi bamdan tepi tagi kertong untuk ke NPP bad ke UDP hilak ban mundur kat kita ke parti ke pasensyar ke jela ke jonga bad tepi oh ke bekop ke sebelah bangilale kum ni bangilale kum tai tasau kum ba ke development apa ke jela ke jila dangi kapret ngin so kum bangi ngidon apa New York dan apa Europe pada cara siap ya ke tingkren jong ke MDA government Dari pai kum mangi kumju ke surok kumju ke jinglong ke jiman omdan kongreng kari ke jela ke jonga ke tepi wala dadon pai wala dadon ru ngim de ben so sarong kumlong ba arden ke jela ke jingi karam mentah ke do arpo hajar kelur arpo hajar soma kapisah dari pai ke development pai ke kendiat batla da kadon ru ni hapan yawa pai ba atep kidai pai ba besar tutip rupan manuba pentrai ya kita kikam ke bubun ban manuba yo nong nak takaram ke bagi sim lagi pau hajar kelur ban pentrai ya kita ke development ke berana pok ke jela ke jonga bagi tempi pai ba ngamar petin pai ba mulai pai ba besar ban ngai bat ya tak kekeran kumnong mulai besar minum pelat ya kata barang ni kenti ke mamta pai ba ai ke tulisan ke voice of the people party ken persan pai ba ngalas sotu nadu kasi ke bangayo ke jingkap ngalas tu lupa baka MDA government kan kenyot ya kan mulai konsensi kan kenyot yo mali jongpi lengo ngam salia namar upai ba nang mulai bekerjaan ya ke voice of the people party ukersan halo kan nong rim ke basket pai ba ngam semlawan supi sua election benong jit inga la pijit inga ngan le kum ni ngan le kum tai ngam semla penbit ngam semla penthami pi pai ba ngam semlawan ban thiet wat ya buat ko jongpi daki san spa ani ki san hajar ani wat ki pau hajar ngam semla le kum ta pai ba ngawan lo kan nong rim ke basket bangila ong lupa baka jinga ni ti tumi kum ke jela kanang simpur wala da pension ni voice of the people party pada kanang wan kensan kata ke development ni kata ke cikladul repok ke jela kan simpur nama ke juga mau ni kentir ke bohong room was not built in a day ken mau ke himarum kat ke burung ke joka kepala sensar dan ke pertai barok away pada ni ke himarum ke bakrau om sim la pelong kai ke jingkrau ke joka tang daki ski tang daki brai dan tang daki sen ba daki post nem ke simpor daki post nem bangi sen ba katakan sedang ling ba voice of the people party ai ya ke jingsan ke berat ba ya ke voice of the people party pat kumbang long ngai skem upai ba no mulai unum ino ya ke voice of the people party oh kila persan upai ba ban su pensu bakla ya upai ba sabar ke mulai konsensi ban ong hana po mulai te lama upra po mulai mo kata lagi persan ban pensu ban yara ini ke kanan ban pendu mensin ya kari ban ya kecak mendi barok kowe bala upra apa mulai utlon bor ken ma pat ba kari ban kecak mendi ru kan sujem dengan songo ban sotu bo pra apa mulai om dei tambo uklan henry unnang klan kata lagi jing sotu ko jonga ban ngeskem yenang ai ka tibusan ke berat ba ya ke voice of the people party bagi lagi pai ba ag dia ti ke ke party nang ne po mulai haka arpula election bila ai ya ki arpsau hajar tam sa ke voice of the people party but how arpsau kai ke bejah dia ke arpula election tang lagi benai pai ba 4 don ngong 4 don ti mali batang lagi benai la sak kentok la sak kenok kata di UMLI ke voice of the people party nang ni nepok mulai oh kalau dan kecingong bala babi nang mulai mo atu pong la susam ngong upat ba ang sejubang haka arpsal baru arpsal upat ba ulo juba baru upat ba nak arpsal hajartam ulai ya ketibisan yang voice of the people party sakalai po hajartam ba hatu kinong kerjaan ke bimbi ki babi Minom babi, bak saisian pangin peniri por ke pemerintah pada
wala ka MDA ka persang melek butuk apa mulai bat hamong krem banong ya kita kikertong joki banong ya kikertong joki me apa mulai melong me bat phang lagi uniform jok NPP bat ke UDP nama bang upat ba no mulai onom priang bat ke jisya kata dinam dei upat ba no mulai onom priang dalele du ya ke NPP bat ke UDP nama upat ba no mulai utip ke NPP upat ba no mulai utip ke UDP. Dia namang tadaw kini kiong to siya penbit no. Yo kumnu pat ba no mulai ubit. Dia pat bang ong idon sa sisian pat yang kakubu kabukser ban ai ka jingsneng. Ya kita ki baken ben bat baken bit yo pat ba no waste them so way pat na ka way election sa ka way pan. Ban sa sisian pat ngan pli ka jingstat pat ba. Mawatlah ka MDA government ka persang manle butu. Ban peniang da kita ki NPP duplicate. Ban peniang da ki UDP duplicate. Apa mulai konsensi? Mulai pat ba lada wat yang original rugim trek su kita rai duplicate dengan trek ngelom trek bangin ke tajuar pat ba ya ke NPP bani UDP bat kamtam ya ke MDA government nang ni na po sedang mulai ngapin ke mau ke MP election nang tay po mulai ngalah keren ni kintian wong kapor keladai bangin kliak nama ano ya kita political party ke balai sat ya ke jelang ke balai sat ya kejat beliau ke jemaah pakai jompi. Bangga orang katakan sedang menepuk mulai. Bangga keren kam-tam tu kapur. Ya ke NPP. Bangga sokmen. Batang sistem merupakan don kalau urlong. Bangga NPP bagi UDP kena siap lemasya. Hamni tambang ong. Husiar. Ya kata ki NPP duplicate. Bagi UDP duplicate. Ini agak diseng sesian bagi ong. Original rugim tre. Duplicate rugim tre. Tangga voice of the People Party, but tangu prak, kamulai mentakan penskem, bahkan silsen, yang dari konsensi banong, nang ne sakmat, kenal, lada kumoong Dr. Elpis, lada kenongkram kadai ke headquarter, jong uprak, kenal kamulai kadai ke headquarter, jong uprak. Bangin pada akan ke MDC election ke pemantang. Yang nampak sekadang, yang nampak sekamon, yang Thai baik, yang book kejadiannya, akan voice of the People Party. But the voice of the People Party, kanu melihat kanu pada, kaban pensosi, kaban pilihan pi, inong kusan juga voice of the People Party. Dan menengai kanu iway long kebe, suaka meeting hantai formula petropon. Kita long kebe dawan napok Nepal. Abai kanu ingai ong ngalingok pi. Yang seduk Nepal titip ya ke voice of the People Party ngau am Sophia namar ke voice of the People Party latip ya ka onde tang po kalengeri India latip ya ka sigway kiri sabar ka kiri India ru but what mentions them pada kila don katu kani ke bana po Singapore ke bana wan knang banyak kendu ingi kinong iram jong voice of the People Party kila kwa ni kendu ki kanong rem ki ya ke jinga inti ketungi bagi ong is hojan ya kena kenongren juga voice of the People Party. Baringit sampai ba penso sarong. Namar ka voice of the People Party. Kalau rak sesian pat ya ka nam ya ka burom jong jat meriu lingba jong UMP jong pi. Denam den. Don na preng jong pi babi ba pio UMP ba kumni ba mentang. The voice of the People Party. Kung manglong haswa ke MP election. Yang say UMP jong jat meriu katini. Uban rapat ya kanam ya kaburom jong kecak meriu hang teh po parlemen bat ba plai ulara ngilong yang say UMP tungi uban tray sitam uban tenro ya kita ke central ministry bat kumlong ba arden oh gini gelak ban persang ban kam try what ya kita ke scheme kepada jong central government kepala don lupa kepada sukan tray bino minta ke persang ban pesuk baklai upat ba kirung nak kawai kaya segawai patanong o badai uni badai kumta balora ini skim pai bang kering skim ladon lupa nothing new kering skim ladon lupa kabron katang ban supen tray pai bang nrei tang bang yong lada pipen tray kam bakla UMP jegi ulet ban kendang kata di voice of the People Party dan kedua UMP jegi ulet udah nang tepo adeli pai bang udah kaling nam ta jonga jong pi kum kejat meriu hang tei hapo adeli bat kamar tien pada ke voice of the People Party kan ai ya ke jingsan ke berat upat ba on ai ke jingsan ke berat ba sesian pat
ya voice of the people. Oh, anda kan omnin, anda ya kok mulai terpom, karena omnin kok mulai terpom. Kalau bangalik penyerap election yang ketong ni anda apa nongkrem, oh kita sekutu, kita kira itu political party begini apa nongkrem, apa kita sekutu yang, oh dia wanita itu saya apa mulai, anda kau nongkrem, oh maksudnya bahwa di opponent iyo ini bagi dia striker, agak dari mana striker, dari fight back na mulai, dari real striker, fight back na mulai dari real striker, namar ke Arpo line, gila tap ya ke goal ke Bandingkong, dengar tap ke goal ke Bandingkong, how Arpo sal, gila tap ya ke goal ke Baar, how Arpo pra, ke goal ke Basau, baka VP kan tap. How Arpo pra kanta kadai ke gol ke Bangtam Pajba. How Arpo pra hindi minta Pajba in sang chua bantap ya ka hat trick hagani ke MDC election ke pemerintahan. Laisen lewat ini pertahanan do ke mensim Pajba. Laisen lewat to sai sien pat ini penme ya kita selai kita ngi kan lam jing itrat ban i Pajba sai gimla ban isu. Pajba ngakwa sai sien pat to ini sai ya kita selai kita ngi lima ke mobile ke opini pon mutakat ki badon tongin kawe ani pon in ay ke jingsai in ay ke tigermen sakari berketat beliau baru away nang ni na fokus na mulai ke bagi ke jonga bar ke jongpi tongin penme sesien pat akan ni por ay bagi takip openan ke dui ke doi Pajba ay ke doi opra on sensar hang ni po mulai barang ke KGC hang ni kenti ke mamta laisen lewat nado ke donut ke tungi in pertahan ni po mamta laisen lewat hopra kam jam arsya bani ketua mamta sesien pat mau sesien pat ngin pertahan ke sur ke jam nado ke donut hopra kublai sibon kublai syajarmu Ngense kenduk, ngense shot jingjab, haka arpsau tarik Pajba, kublai sibon kublai syajaru.